Pemirsa pewarah saking Presiden Prabowo mangde sejeroning Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ngicenin ayahan anutin standar sanes sampun ketetapang pemerintah dados dasar pemargi pengelola SPPG ring dan pasar. SPPG patut niagayang ajengan bergizi seimbang, aman saha anutin standar. Pewara saking Presiden Prabowo Subianto, sani ngabtiang mangde sajeroning SPPG ngicenin ayahan anutin standar sani sampun ketetapang pemerintah dados dasar pemargi oleh pengelola SPPG, pet pradi kepangi SPPG sane nenten negepin standar gizi, tur ayahnya nih kaon, mejanten, SPPG inuca pacang keterik sain tur side kewangdeang operasionalnya nih, nampenin indiki punike, Kepala SPPG Padang Sambian, Pratnyari Nateng lintangin via telepon mausang, pai ketandane kantun state maut sahe, anutin standar saking pemerintah pusat, indeks standarisasi pelayanan, kandungan gizi, terpebuat gizi anutin yusannya nih. SPPG Padang Sambian ngelimbakang layanan makan bergizi gratis majeng petang sekolah ring Padang Sambian, inggih punike SD Negeri 2 Padang Sambian, SD Negeri 8 Padang Sambian, SMP Bintang Persada, sahu SMK Bintang Persada. Agus Diatmike, Bali TV.